ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وچتو جست گرانت جنين نبارها مراد سورة النساء هما آيتنت كي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. اگر شما ترسته که شما چورائیں جنین نبارها انصاف کت نکنے گوڑگو ایدگ جنینہ سانگ بکنے دو دو سے چار چار سیمی آیتی. جاہلیت زمانگا چورائیں جنینانی کما شان آنی سانگ کنگ وحدہ وط گو آئیں سانگ کو یا ہوتی نزدیکی مردم یہ سانگ داتنت تاکہ دگرے آنی میراساں برتمکا و پدا چورائنش آنی حق مہر نداتا و اگر چورائیں جنین بدرنگ ببتیں و آہش دوست مبتیں گوڑا نا آہش وط سانگ کت و نا دگرش دات کہ یہ میراث چا دستا ہے چوڑا مرو گوڑا اللہ پاکا چا ای نا انصافیہ منح کتا کہ اگر وط گو آئیں سانگ کنے گوڑا آنی حق مہرہ چو یادگی جنینانی وڑا تمام بدیت پورا بدیے و اگر وطش سانگ نکنے گوڑا آیاں بلت کہ دگی جاگہ سانگ کنا. تفسیر ابن کثیر. بگوش کہ اللہ پا شما بیان کنت آیانی بابتا و ہرچی کے شما دیما وانگ بیت کتابتها چورائیں جنینانی بارہا ہما کے شمائش ندیت ہرچی کے پا آیاں نبشتہ کنک بتگ و شما شوق دارت کہ آیاں سانگ بکنت و ندیت بے وسیں چکا آنی حقا ہمیں پیما کسانی مردیں چک و جنینش چمیرا تھا زبہ کتنت محرومش کتنت اللہ چا اشیاہوں منح کتنت و ایک شما بوشت چورہانی بابتا کو انصافا و ہرچی کے شما نیکی کنے گوڑا اللہ آیا وش زانو کے بزاں اشیاء دلا میارت کے شما نیکی عملانی مزگار باں بلکہ اللہ علم تہائنت و آئینی مزا علمہ شما ردانت. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. و اگا یک جنینی ترسید چوتی مرد میڑگا یا چا دیم تاب دیے گا گوڑ آدوین آنی سرا گناہ نیست کہ وط موتا صلح بکنا توامی صلحے مردین کجام نہ کجام سبب آگا ہوتی جنین دوست مداریت و چاہیے وطا دیر بداریت یا چه یکیا گیش جنین بیه که وحده یکیا دوست مداری و آدگرا دوست بدارید گوڑ جنین و تی چیز حق مهر یلا بدا و نان و نفقه تها کمی بکا یا و تی بارگا آدگ جنین بدا تاکہ مردین ای طلاق مدا و ہمیں پیما گو جنین صلح بکند گوڑ ای صلح کنگی تها مردین و جنین گناہ نیست پرچہ کہ صلح چار چیزا جوانتنے شتریں ہنچو کہ ام المؤمنین سعودہ بن زمع رضی اللہ عنہ کہ پیر بیت گوڑا ہوتی باریک بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بخشات گوڑا واجہ قبول کو. صحیح بخاری. و صلح کنک جوانی چیزی و ایر نشتک مردمانی دلانی تہا چمچاری شح کنجوسی و لالچ کنگا گوشا ادا مراد وتی فائدہ ہنت کہ ہر کسا دوست بما بزا ہر نفس وتی فائدہ چاری و ہما وڑا فیصلہ کا و اگر شما نیکی بکنیت و پرہیزگاری آگے چین بکنیت گوڑا بے شک کہ اللہ پشم کتگیں کاراں جوان آگاہیں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. و هجبرش ما برابری کو تنکنت جنینن درمیانا تریشی لوٹوک ببه گوڑ پاک ملیٹ پیکنے مگا کہ ویل کنت آدگرا چو لونجانی جنین پیما وگا شما نیک ببه و پرہیزگار ببه گوڑ بیشک کہ اللہ مزن بخشوک و مہربانی بزا اگا یک مردم یہ چا یکی گیش جنین ببان گوڑا دلی محبت تہا گون درستا برابری کو تنکا لازم یکی محبت گیشتر بھی وات واجہ صلی اللہ علیہ وسلم و تی جنین انتہا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ چا آدھگی جنین دوسترا واحش دارگا چا رند انصاف کت نکنگے معنی ہمیں دلی محبت تہا برابری کت نکنگے اگا اے دلی محبت شرعی حقوقانی ادا کنگے تہا کمزوری کنگے سبب جوڑما بھی گوڑا اشی سرا گرفت نے لازمت کہ شرعی حقوقانی تہا برابری بکا ہنچو کہ شب گوازینگی خرچ درچیں پچو پوشا کے اگر یکیا ہوتی جنین دوست نہ بیت اونا یہ حقانی خیالداریا کانت اونا یہ طلاق دا ہنچو درمیانا یہ لوجان کانت ای سک ناجائز و حرام ہے اگر مردم جنین حقوق ادا کت نہ کان گوڑا یہ طلاقا بدانت و یہ ویل بکانت یل بکان وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. او اگا آدویں دیرا دیرا ببند گوڑا اللہ بے پرواہ کانت ہر یک کیا چاوتی گنجیں دارا و اللہ مزنیں درکشا و خیر کارے بزا اگا جنین و مردین ہے چوڑا نٹہ تاں گوڑا بائدنت کے دیرا دیرا ببند بیتکند کے مردین آئیے لوٹے وڑیں جنین برسی و جنین ہمیں لوٹے را بندہ مردی برسی